Antoni cietu ni ati igamba ria mbia ciamira iria cia uthetwe igamba riria riari gatagati ka Mugambi Ngera na uria wari mubunge wa Igembe North Joseph Rwaki uria wari wa Igembe Central Kubaikiringo na Nabea Muria kiniregetwe ni akuruma Njuri Ncheke riari arithikirwe tariki 12 mweri uyu wa kanana. Akuruma Manjuri maregete igamba makiugaga igamba riri mbere ya koti na nginyagia riri njarani cia borisi matithirwa makithikiria kana matitikiritwe kwithirwa makithikiria gitumi ni kwithirwa igamba riri njarani cia kotini. Tariki 12 mweri uyu wa inana garone akuruba Njuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai maua Igembe South kurerigirito kwithirwa kuri na igamba ria mbesa semira iria ciacangirwe ni arimi kinini kia mairi 3 miankene atene kenda itungatira kurugurwa kwa thoko ya mira ya London. Igamba rina rio rigatigati ka James Ngera na mubunge wa tene wa Igembe North Joseph Rwaki wa Central Kubaikiringo na Moses Nabea Muranki nandi akuruba Njuri Ncheke ni bagambite na igamba rikethirwa ri mbere yao tonto Njuri itigambaga igamba ri kotine kana rithitangi kwa polisi kwine igamba rari atateka Muambi Kauzimbo na Mheshimiwa Kiringo Rwaki na mutana wa Navea Muranki ili ari atatina kanjuri ensaka ya Meru ya kilima mbeza cia mira ira ciatete kuthiata yamba na arandi cia ome na kwatika nende mbeza cia changini anto kenda ciomba kuthiata manto ya mira na raba itire kwanjio tumira mbesa ira bobongo ibatile kwelewana taba kuthithia na yamba ruba mobaike kotin au dhairi kotin na bange bareta kwanjuri na yamba ruko reto kwanjuri itutiambe yamba tutiramba osunguza tumeathira kuinangirire yamba reke akwithare kotin tutiriamba reke thare kwa polisi tutiriarasia reke akwithare kwa chief tutiriarasia no mwanka usoka kwa chief akwandikira barua kana wite koti andikira barua kuango ndakumyethia antu ba Meru kana antu be Igembe yambare yarera warekethari ko tariki 12 ritithari ya tariki 12 kugamba kwa igamba ri mbere ya kanju ya Njuri Ncheke kiama kiki akuru kiriuga tiga muthitangi na thitangwa bagetikaniria bari bongwa kurita koti ndi gukethura tiu ikumenyekanire tigambwa ni Njuri na Njuri Ncheke ni kurie Dennis Mugendi, Weru TV, garone akuruba Njuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai wandini ya maua Igembe South County ya Meru. Muthenya wa monde nirio mu biashara uregwetana nkinyagia mu siasa gitari mbyuki akunogoku kwawe nikumbite gucererwa ni nyuma ya antu akakweumeria ni nyuma ya antu akama kweumeria makiugaga nkinyagia mone antu akamawe kana marari antu akamawe wakaire na nkinyagia wakathatu na gukinya nkinyagia kotini makenda maruthirwa DNA kirisia na ciao wakaire augite arenda na ciabeciri iruthirwe DNA na wakathatu anenkeretu mwanka 3:30 omondi nikenda anenkanira DNA ino muthenya wa omondi indi namo mathiko makethirwa makithina mbere oburia mabangiritwe. I beseech this honorable court to do justice between the parties. Let them get what they wanted. They want the samples. The burial is scheduled for today at 11. In fact, I had come dressed for the burial only to be met with the court order along the way. And just to prove the malice, they've really circulated this. Don't come for the burial, there is no burial. Both the proposed interested party and this party. It is really unfair, even to the family. The applicant has not laid any claim on burial rights. Seeking consolence in Section 3 of the Judicature Act, Section 3.2. This court has the mandate to allow the burial that is slated for today to proceed because the application has not sought to even stop that burial. Let me sit down, but let me say this before that. We are not objecting
to the DNA to be carried out immediately at their cost. Then let the burial proceed. Mourners are at the burial ground, Your Honor. A lot has gone into preparation as we stand here today. The children are his. They have a constitutional right to be included in the burial ceremony. Otherwise, it would be very prejudicial for us to come to the court and say, yes, we have found that the children are his, but they were never included in the eulogy, they were never allowed into the ceremony, and such kind of things, Your Honor. So the order for DNA has to be accompanied for an order for inclusion. Auditing of the burial? Yes. And including the applicant and the children in the burial program. That's what you said. Yes, Those yes. 3 months. Yes, yes. It is 10:17. It is 10:17. That's an order M. So the extraction of the samples should be completed before 12:30 to enable the burial to proceed as scheduled. MCA wa Rwirerwarera Felix Thenji na ugite guti kithimi gia siasa ire kethirwe kiringo kiri bandi abekarigiria aruta wira kana abingia mawira ne maria anenkere akarimantere ino buishite ntukoini ni nyuma ya MCA wa tene kuga kathoja mirandi ya othina mbere kiri bandi ino nkuruki na ugite akethirwa akiriu kia kairi polytechnic ya Nchoro Iboro iria ekwamite kumania ntitekano cia kisiasa riko irirwarera muno atiateka MCA wa tene Nteto Peter Mutuma Kaleme na thia tibandene mno bangavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza riu MCA wa Thaa na Felix Thenji wantu na wetoweka itene kawingu ni aribu ya kuguna karibaru ire kuringana wira ne bwawe endete siasa buru cia Thaa gitakarakaro ikawunika gwitira akariba kwa ngugi na ntikwenda kwangarata no buru na siasa tiga nkundi antu bako roje bakikishe ute ntora kinyemwe ntakundia roje fresh na roje rwega na nchoke bakikishe kute ntora kinyemwe ntathithia barabara no ntore nimbambiritie barabara na indire ni na party mwe ruire na nimbetete party rwara location so inkwira nto bako barwara location mwaka jojo finance yeje ibona nintegereta na ritho rirega ndenda nyuma emiaka ithatu mbithiro ndikuthirania barabara buru bidhirwa nande uti barabara kinyemwe ndire nino ruirorera na ithima bidio kirewirane bwawe bwo kuguna karibaru na wita barabara ishu yakinyirite maoro Burundi kenda kuguna kariba bawe barabara embuga enande antu bako ba mugai bakomba ukinyira antu ba BBC ibakomba ukinyira antu bakirwa nari na no nkwenda gutanya nkunura barabara era NJERU ta cibitari nikena antu bako bomba kuthoba kinyaira cibitari yato NJERU na anga kunura kinya barabara ingita we sawa sawa nchoki nkwenda kuthia barabara ekuma njotene guta kamera imwe nka kithwene inkwenda kuthithia barabara ekuma Ramine guta monka Dunjiroma primary school so antu bako kiranko boromba nande iko kireria nonto oni ndi chairman o transport kana chairman o barabara then Meru County Assembly so inkondo bwa shura ndena Kawira Mwangaza na ngeta wa chairman o barabara ngakikisha manto barabara jonde ja kwa mzuri ndene ruirorera kulugi kumania kitheto kya kari kumane na ukwama kwa murandi wa thirikari ya county ywa shukuru ya ubundi re Nteto cia Nchoro Iboro Thenji buru rendi kuna polytechnic era Nchoro Iboro indare na muchemoni ona kariba ntore eu nandi nkuromba antu bonde bete ofisi ne kwa etutwa bete ofisi ne order and mean pachi andikithie courses ira bakwenda kuthithia nikena pumba gucira polytechnic yo baruga na tumba kumikuria nimbaritie na ngavana kwa Kawira Mwangaza nonto polytechnic yo inkwenda eamberia driving school manto tailoring na manto jam beauty na inkuromba na beto baruirwa rere bete pachi andikithie nikena tumba kwa baruga nikena tumba ukuria na mbere ndenda ruire mandero je roje kabati kaende ura ngavana wetu akuga mantu jange imantu jo kuri ikundi mwanya already inkwanda gutrimana na ikundi bya bikibiki bionde nikenda nchwira ntu babikibiki bond license nonto ndenda bedo bana license o mtu edo ena reportera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi
Akarima na Thaa Igembe North mono maria mari maganterecia nchuko-ine ni magotitani kuthukanga kwa barabara mariuga maita mamengi makamataga maketha mao na migongo no ntu barabara enu itumba kubetukikwa ni bikibiki kana nkinyagia ngari umarikirombaga barabara enu ithondekwe nikenda mabuta kumiria maketha mao. Kastare twamuinge gura genre yaro gwithingira na bati oto gwithingira anto bagona bagologira Diregi tahara kuthurania abira anto barimite endoanda achena Thaa na barabange bakenda ma endoanda agwainu nekenda kuthurana menda nonto obwa marima ama ambura tuthiete ende kwina kinyamara akiribo mono kumeria bya barimite entere inu nonto bakwithiro barabara ithukangite ebonene na batikuona abantu ega au kamatira intobibu tuguria inya na thina gwasi atuguthia ndira inya into bietu biaeta urimete twakinyakera u ndu twaya into twi na mongo uma kinyakera uwo turimete miunda nao ende twaya into na mongo twi kuitia na ubwa thine tutiona kinya bikibiki otokwa twi bado tutekwana inya njira yao itania twi kuma mwenje mweronko kuma nje na iti kuma kinya nje kalema twaya munga na mongo ye ironeka tukaya na mongo onto mwa yo itona ngite tunga tukaya na mongo tutemba kuona bya kwaya na bio utimnya kwa kutimnya etabikibiki kutimnya etanginya ngari utemuna na we yanjire o bonda barutarwa utewe yanjire o kwekilina ke diara ke kudoka itare onde kwelorire ye chitura mwara muende ka tukuromba baba twekira karabati o kenda kebua na njachi anchukune ciondo ichethukire ine bikibiki uteumba kwena manjire u ni chienji endekiriro kiao ni MCO wandia na Thaa Twain Joshua Methiaro kana Kastare amwe ngavana Kawira Mwangaza bagwatanire gutigira barabara cia kuthungira andoanda ikuthondekwa bwega nikenda abagiwa bena gitare ara kuthia mindani itache kithanga na mungao utie bikibiki yomba bwitia njira yo itogwanda Kawira Mwangaza atobwethere njira na Sitare batu tutiona njira gwitethia bya kura batu atokamata na mongo MCA to Kastare ate njira kumaro tarwa inya Kawira Mwangaza tutamona njira u na re anda kura ne ya kalembu ne araura na ule ne ate njira Kawira na Sitare to abaringire kura kenda batutethia anto barabara njira ithuki miera kuthuka tutiona kinya atukilira katura tunga kithago thituge ya musi njira ithoki muno inya kya kwena manje marithina umwe la njira u bigi goyanga anyando batomba gite thinya mungao na ntiri gai goyanga ikaremera mwerene nado kwa batu gwithingira kuma na Thaa Igembe North Peter Class Chabare Tokia kanya gakono kabanini tukathino akunengushoka na Nteto nkoroki. Uramenya college iria tongoretie nthiguruni ya Kenya na uthondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vips College iria niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College iria iri Nairobi. Nitokugwa togeni kiri mega graduation yetu iria kethire tariki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kiria ritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithi na arwa kiri intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringe thimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingerethi mugukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orenge nkogwate ugeni tukithina mbere murungamiri munene kiri sako ya yetu ne umiritie na kwithirwa kinenkera mataro kiri mugongo buria antu momba kwiguna kwimbesha kumania na sako ino nkuruki na ugitini wega antu kwithagirwa make igira muthithu nikenda gutigira mbia inu ikithirwa ikimaguna au kabere na nkuruki na uritie mbeu imbithi kwithagirwa makithungira kiri skuru cia utia nikenda maomba kwithirwa makigwata ubundi uria ukamatetheria kuyandika momongwa. Uringana na bisa munene wa Yetu Sako Ntenis mwiti arigo nandika gita kaka ante baba ingi babiri kutabakirumira muno mantu jege sako nonto dicho chinoguni muno kire mu biashara wanthi kiwa kagita kaka sako ni chiko kiria muno mu biashara wanthi nonto nyamu thudira kwewa ate kuria na baiteri iguru ante bara tatonya ambuge sako is the way to go na ndeta na ndiko na economy da tule tuge economy ni umi na nyamba ngire interest rate cha kuromba sio ma 13 jeta 20%. Sako sturu warato ratuire 1% per month na tutekwe baibirau nonto sako nayo utonyere neku nonto ishi asija kuchivu ko sako amwena ku save muthio mwaka ito bachoka iria guoko ndo bare agintu kita kwa dividends kidi savings iria nkumwira yake na nno kuona oka buditho ne kara gwika ngachoka nkongere dividends nginga muria lakini bakara na arage commercial bank transaction ira kiba kubiki inyo mwisho mwaka batebe tabari dividends kana gintu lakini bado mwisho mwaka no mwaka kila tu adhiria ta profit bagaire in terms of dividends na interest wango dorote kisako wa jinsako iyo no yomba kumutethia na ukinyanira nto uyu nandine no kugwamba chirango gira ingi chiringi 20 chiringi 30 chiringi 40 bango te office okona na ntore ne jeto ugile chiringi 50 etere to wadene mbeje je kunyangirie 10 umikiria lakini bado turenda kudivyo huko kuona chiringi 10 nguruke gwiteka gita kaka mtondo na buri gujita na gwika muthithu nete kumakania ni mbeche ingana nonto muthia ni kethwa chige utetheria kintu kira twita mabaki ni umire njana chiringi cia kungiri imwe wetore lunch ogura biro kugura kiutigaririe ikyo twita mabaki chido je chiringi 10 chido chiringi 20 bejana kama chini geta kwa POS wekera chiringi yaku 20 agutikira receipt mbechi gatonya account ni no ka receive message na nde mbeche u tomba kudo tukiona hii nyingi lakini mbodora na milioni njire ontuko na ni onkuga o mtu urodhire biashara nyeke thwe nyiate itu ikambeje tu na nyinyi chiringi 10 kana 20 nyumene ikongereka amabubu denise ugite Yetu Sako ni thirete na chukuri yotea akiromba aciari bara baingi betho bagigiana guku nikenda gutigira ni bakugunika nonto mathomo yote akagita kaka ni yote noguri ande rwangiru to ana betu ibaguchwa kithomo bochwa chukuru na gote chukuru yenkubo ande ketu mturetere to rugura chukuru guto pamoja technical training college kuthomithia mantu active ugategera kinyanje nde thirikari ni gupam so much into the TVET colleges kana technical courses. Why? Kenya nandi te konda mtu ugatega graduate baraba ko graduate dai pondo to go twetere thirikari ito andika kutena spaces yu na itioneka kila mpumbo bera mtu nabati kudwe na course yewe omba kujitira ngugiwe ngwa na gempa so that kenda batu to creators ba job not gwetera kuandikwa ino tunandi ugatega graduate baraba thomera white collar jobs injabari
beterete kwandikwa lakini mwana oro ko motivate na nguji ya gwita na ngwiri ona ni nyingi naandikira mpombo bera kaba tikuchwa ora tumba ko create jobs tu kana ngugira tumba gwita iketho igituta nkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Kerendiunga ya rwangi rwa migunda thirikari ya kaunti ya Meru Teresia Timau sisi wa migunda Daktari Faith Mwende na rutite mukana kire akari maria mambirite gutumira migunda ya mwingi mate kuthingatĩria mitaratara iria ibaterie nikenda kwithirwa ugitumira migunda ya mwingi kiwatho kurukina ugite thirikari ya gavana Kawira Mwangaza iri na mubango wa kuramia Timau nikenda yumba gwikara buria municipality ibaterie gwikara nacio kitagwa ugeni biashara na kinyagia onjorithia taunini inu nikenda kumiringa njeki nikenda ukiria mishi mwanya na kuthia tawiti nambere maabisa ba kaunti ya Meru kuma ministry ya miunda batongoretu minister wa ministry ya thirikari no ya kaunti ya Meru Daktari Faith Mwende ibali ungirite mushwa Timau kiri kuona witi nambere thoko na ya Timau iria itwikite municipality ruwaire rungamiri Dennis Mutembe kugorwo goko nene mono tukoira tuthiongerie waziri wetu Dr. Faith na chief officer wetu Martin Giteje na director wetu wa Urban bejete nikenda bomba gutega planning ira bomba gututethia nacho mwaka juju jo thirikari jo financial year je twamberetie nikenda tukomba gukura municipality Timau ndene mwaka juju na kinya bejete otega slums cheto nikenda bakomba kuona ora tumba utetheria antu beto bamukuri Kongoni Riverside Kairiri na ko Joshua nikenda bakomba kwetha bakiona leasehold chiao nikenda tukomba kwetha tuki ukairia Timau municipality na njira chionde ira chikombeka Minister Faith omwana maabisa bawe kiribukoni ukire na kuatila taunishu ukura na rui ruburu turiaja Timau gutega municipality yetu kana ira tuga it's the youngest municipality in Meru County gutega na kuona miundererio ine thirikari na gutega also the informal settlements to our municipal manager auga nikenda tumba kuona uria tukomba gutethania na municipal manager wetu gutethia municipality iji ya Timau. Tuko na plan ya Timau ambaye ni approved ikakuwa signed into law na governor. Tunaomba ya kwamba wale wote wako na mapendeleo ya kufanya ujenzi, kufanya maendeleo katika manispaa ya Timau, mje kwetu tuwasiliane ndio tuhakikishe kila mahali tunapofanya maendeleo yoyote inakubalika, inaambatana na ile tunaita approved development plan ya Timau ndio tuweze kuendeleza Timau sawa sawa. Tungependa kuona Timau imepanda kwa kiwango ya juu zaidi. Na bunge borito batitiete buri kuritamuka no muri tokiria ntu barabambirite kwithuka ithaka bya thirikari kiutata na watho mishine. Itoko toma onyo kiria ntu barabonde mntoro kumenya na encroachete mndene jo thirikari kana oreo jukite na njirerete agirite itoko mwera kinyoke ethero jukite inchinya imwe itoko koromba nete oge kinene ochoke munda joke thirikari no ntunande tweku twejete ko repossess miunda ya thirikari nikenda kamba gutumirika ura kubateri nikenda tukomba gwaka ofisi chieto tukoria municipality koyu tukoromba miunda ya thirikari irenya kuriwi ikombe ochokwa na department eje committed kuhakikisha tuko protect ithaka bionde bya thirikari ndene Timau municipality na bore in general nikenda tukomba kwetha tukora as a county. Tubau mbere mwaka yuthira tugeka mibango ikenda tukomba ba list titles antu bethira ba ina list document ikenda mtu agiaka plot yake develop aketha akimenya ara ko develop ikwawe no tirio akeyo chuno. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Niwagani kuona kanya kurumira Nteto cietu cienge na njira indacani cia kinya thaa 1:30 kiogoro ithirwa na muthenya umwe gani umbitagwa Christine Wanjeru.